Uria wari ngavana wa Meru Kiraitu Murungi augite tariki 16 gukathithika muchemanio jumunene muno ntere cha maili 3 jutongeretwe ni atongeria bonthe ba Meru. Augite nikagitaka Ameru kwija amwe na gutumiria murunga mujumwe kenda kunenkerwa gitio ni thirikari nene. Augite itikumakania uria koti ikatha tariki 14 gukonia igamba ria Mwangaza kiria kina bata ni uria Meru igatetheka kiriwiti na mbere. Kiraitu aritie arenterecha meno ya Bogeta West Kremathiko ja Gerald Kevenji Mwiricha uria ni mto wa mwandiki wetu wa Nteto Makena Matiri. Mutugikare ari na ripoti ije. Sinyesha Meru took it just emotional, irumi and that kind of stuff. Tutembo kulia Meru na irumi. Migambo yola waringa bana wakabere Kiraitu Murungi ure wari dientere cha meno mathikone janjela Kevenji Mwiricha akiuga siasa cha Meru chethe cha marumi na maruru inde nande akiugane akinyete kagita kono kya kaunti je alewe na mwandiki wa kiama kya Mbasa cha Meru Alaji Mwendia batumirite ni barikene na tongeria ba Meru atentariki 16 mweri twetete atongeria ba Meru bageka muchemano jumunene ntere chegembe kienine kya mairi 3 bateno gwa kana bethera bagekera mtu kinyoriku kenda bako gamende kithia jao na bethera bakyora ya mirandia weti na mbere ya kaunti ya Meru kiama kya Mbasa kigetania na barabange bari Meru bonthe tugwatanire twinthe kuredeem this county na muchemano jura twina June tariki 16 ndenda kuria officials both ba Mbasa kuma wandine kuja sub county ne tukethera trema ithatu na Mbasa ere committee ne iria organize muchemano jura kaya na direction ya Meru after tariki 14 you have a date with destiny on 14th and after 14th we are going to chart the political direction of this county. It is true. Tuena mushori yumunene mono tariki 16 maili 3 no tutogira Meru tukita kwaya ndumbo na igatumiro igita ungeroshe ya kwino ku Meru. We say this time tugatunga rwembo rwa Meru na turwire roku Meru as Meru leaders buratona tuena mushoni wa Barawi Matthew akoro banjuri nina ba siasa tongere tunirindikiri. We have said Merus out to stand na tugetera jirani katikati. We don't have to fear anybody. Now we together. And because we are not here as errand boys for anybody. Anto watata na watata bagaturetera matata yao Meru batu turaje barabashie turiku. Shukuru iliku ana baliku. So we have to look at our own interests. Kiraitu Murungi na ugite rwangirwa koti guturori kareta mirandia witi na mbere maturene na akiuga kinya kethira kuri negamba kotini atongeria ba Meru no mwanka bakarenthe baria mwerekera jwa Meru ne juriku na akiuga bone baugite ni watho bwa njanji kugite gambo ria kwenda inde akiuga bobote kumakania no mwanka Meru ite na mbere Kutiro konti aka barabara anywhere. Kutiro konti adomije mwana anywhere. Konti kinyo kana wanyito hospitali te kulitaku. Bakara ikanyomba kawa bakiandika amauku yao. Anto baikuja na hospitali. Na bangi barabara ite gwiteka. Mimi mitumba okurwa ni muntu umwe witwa Njanji. Ne batu turatongeria wa Meru tukaibangora Meru kagitata egakura turamo tuwetu so atwatiga kulanga manto yao ya maendeleo na siasa no ndibeterete Njanji akauga. For us we have said it is the right of the Njanji kuga right or left but Meru must go forward. Mudiene Alaji aluga mwerekera jwa Meru jukane nkano nyuma ya tariki 14 nena majura jukane nkano juketha jugetiria Meru gataria na kiuga siasa cha Meru no mwanka chichenche kumau. We are not going to make any foolish decisions like a community like we've done in the past. Wamunyoro doesn't matter, Uchwe doesn't matter,
So it doesn't matter. We're going to make conscious decisions, calculated decisions from now henceforth. Let us not be aligned with any faction. The course of Meru political history is going to change after 14th. Kuma menwa bogeta west geshigo mbunge kya Southiment inke report rato shawero reakwa rieto ni motugen kare.